Umurage TV. Mwatangira mutubwira amazina yanyu? Nitwa Rubibi Mporana, ndi perezida w'aborozi hano mu misozi miremire yo mu Minembwe. Murakoze cyane. Nyuma yuko mutubwiye amazina yanyu ndetse n'imirimo mushinzwe muri kano karere ka Minembwe, hari amakuru avuga kuko hari inka yo baravuye i Rurenge mu nka zoba zari zaranyazwe mu minsi yashize. Sinzi ko ayo makuru mwamaze kuyamenya nka perezida w'aborozi, niki mubivugaho? Amakuru twayamenye ni nk'ubwayo twarayibonye. Inka yaje niyo witwa Ngendahayo, no umugabo wo mu Masha, ni inka yanyazwe mu kwezi k'umunani. Cyage mwumvise inka zanyazwe ari n'Ishamagana, nibwo yagiye mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka ushize wa 2022. Habaye ejo bundi ku cyumweru tubona iyo nka iraje, abana bari ku marondo babona inkira zamutse iraza, ndetse haza no kuba amasasu menshi cyane yayikurikiye abamayi batekereza ko hari abantu bashobora kuba bagiye kuyiba, ariko inka yaraje twarayibonye. Hanyuma yo baraturutse muri Irembo, niba mwarabashije kumenya Irembo yo baraturutsemo iva aho yariri? Inka yaturutse mu Irembo ry'Imusika. No kuvuga ko yanyazwe muzagiye Rurenge. Inka yanyazwe ifite amezi ataragaragara cyane, ariko yari ifite amezi. Nuko igaragara birashoboka kuko yabyaye imaze kubyara ngo yari inka y'imitabu, no mu busanzwe ntiyakamwaga. Inka abajenesi bagiye kuyigerageza ngo barebe ko wenda boyikamira bananira. Irabananira, nyine imaze kubananira biragaragara kuko yari ifite umururwe, yari nkiri kwivunza. Niba batarayiciye icyayo, bishoboke ko bagaragaje kuyifata, irabarambirwa iratoroka irataha. Ariko abantu benshi bashobora gutekereza ngo wenda n'inka yindi gusa ishobora kuba yatoromye itari muri zo zanyazwe. Murashobora kubivuga iki? Habe nizikiri imirimba, niziri ikirembwe, niziri ahandi, nibwo zoza nijoro ntawe uzayoberwa inka ntiturabivye, ntiturabagome. Singaho yaraje nkubwiye na nyirayo gituma itabaye abantu bose batuye muri ako karere. No kuvuga ko inka zanyu zoba zaranyazwe, muracyafite icyizere kuko izo nka zoba zigihari? Nta gushidikanya, naho tutagera amaboko yabaye make ko hatugeza, ariko inka ziratunzwe turabizi kuko zihari. Uyu munsi rero kuba mwabonye iyo nka yaranyazwe muzanyazwe, ndetse ikaba yongeye gutoroka ikagaruka igashika kwa nyirayo, niki nka perezida w'aborozi n'abandi borozi mu Minembwe mufitiye message kuri leta ya Kongo? Message ntabwo ari yindi, twayivuze kuva mu 2019 kugeza uyu munsi. Ntabwo message izihinduka. Iyo leta igira ubushake, nta mpamvu nimwe baratumye na ziriya nka zose zitagaruka. Nizi zikomeza kunyagwa ni impamvu y'ubushake buke, ariko iyo bashiramo ubushake bufatika inka ziba zaragarutse. Ndagira ngo wumvise amakuru y'inka z'ejo bundi mu Mikenge. Ni gute bakurikiye isho ry'inka bashaka bakabona inka 11 izindi zigasigara. Ariko abasirikare bigeze gukora akantu mu Mikenge, inka zanyazwe baragenda bafatiza ababembe barazizana, bahita babaga mwimwe ngo barare bayibaza abembe bashorera izacu barazizana. N'ubu leta yagira ubushake inzira yose yaca mu inka yazigaruka. Iyi mvyeyi inka yaje mwayisi yahe mazina? Inka yitwa Ruhemu Mwanzi. Kubera iye mpamvu noneho tuvuze byinshi biraremereye, ariko guhema ni nkaho yarenze uriya musozi wa Kivu irahindukira irabamwazi irababwira ati ndatashe. Murakoze cyane perezida w'aborozi. Murakoze namwe journalist. Umurage TV.